Testing 1 2. Lagavun saklanti akan Bible pakadin gavundra thalai. Itu zani lakasak ding mi chu an dot pengko ti mi khasilai. Romans chapter 8 verse 35 to 39. Romans chapter 8 verse 35 to 38. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Buibani tharin thlukan sope ko se. Sober na pungklin ingkat ni silaw Nivel de zoni inloko man nase Ansaw lang ko tu anong tilaw zonga Nasining tekan Zisuni andot ko Andun ang pekin Dot na galang ter Andot tuksaan Nang mateng tika Andot big na sing Nasungloy tu Zay tuk miswag Sikaw manlo Pois isso andou naksu azorlo andou bengko Natinta ruanga Zisu andou silo Natwa sertata andou tong si volo Đô thác sẽ lâu man lô án đô thiên thiên cầu Vạn trong ram nhòa ma nâng hê chia thu Anh nào biết in đô ta gần lặng thề Anh đô tục xa Nâng mặt hình tê khá Anh đô biết nè si Nasung lối tu Zay tuk miswan si câu man lo Pois isso andot naksu azorlo Andot bengko Solpa na punting ingkat ni sino Nivel de zoni loko man nase Ansaw lang ko tu anong tilaw zonga Nasining tekan zisuni andot ko Anong napikin Dot na galang ter Ando tuksaan Nang mateng tika Andot big na sing Nasuloy tuk Zay tuk miswang Sigaw man lo Pois isso andot naksuk Andun nakpikin Dot na galang ter Andot tuksaan
nang mặt hình tê khá anh đột big na si na sung lối tức dây thức mi xoan si cầu man lo bồi di số anh đột nắp chu a giờ lâu anh đột bên câu a giờ lâu